Phuloni Higher Secondary School along MLA Dorsing Ronghang lapen EM Kangbura Killing ahin pen library ahem anujok kesom pon. Kacharle uhut kaprek ason mate kaprek kita porhi pon long bompote gian kelong prapche. Sonsi pini ni phaing ko resi arni Phuloni constituency kaparlo Phuloni Higher Secondary School along library ahem kenang sot pumat hasi kar benglong tonomas concept and library mate kitab ahem kikim jia phan lecture chokatangkap panong pipon. Bangso hem kikim kecheng sia pha EM Kangbura Killing pen lapen hauragat MLA Dorsing Ronghanga tumpen si ingpupon. Lapen la so hem kikim pon je tumke school managing committee tumpen si kimpon puputai EM pen pachini pon. Phuloni pen siwabe report TK News. Amount bang ke 16 lakh lo so hem ke mane da managing committee chodi si claim po lapen tho bang ke langdun cari mane bangke engineer dolo kesom yang kala terang som dolo laten silasi arban dia an bangke langsung hem silong bompo jagat kuri no kasira sia kini yang theglo langsung di timo somar manta mane library ase library punya lo somar tum ke sangapor lo porhi la so to bang silong te ase bangke la so to bang silong ko laten ge hem da mane silong jo hem si kimpo ji hem ni mane luchok pan lutum hong trong tin ter lana hem si bonai po la pon de ko sama tin tek lang patang po tangpe laso ahem pini pen game pangcheng lopot mentor ni an sikang poni lage 15 February 1 month dit 1 month 2 months 2 months asile tangpe la non hem la lochari hem bunai pi bunai library or bunai pi la pendete la non student chali bam han pini lamthe birta pi son dom do po lage dak kitab mo khata wa ko la kitab mo la po pi kitab ma sama tum papai na so kitab ma siapan po tibul panca pi du po